Yamamo akwaba. Afituru mekade share yen ewo Facebook and face YouTube na kase bono yamfa emu enchirimu emfa ensamum. Ya shaka se bona se e de afiri atoye matamnim. Na mekasei adehia wanom eye dwadifo a wonom wo secondly takrate. Eno atoye mantamu and afinso secondly mashi bedwani eye brei nyameche ama e de adesre e de ato Ghana mampani John Dramani Mahamanum sen enmanim yata okopie mu ewo secondly takrate ne potema wanom edwadata da hono maboa mema no etimi nya adwuma ye no ne nyina da atete apansam awiewie sem wakuni adonti Ghana mampani besiesie na edwadi bia no enya krabehwe na de enti anam so madwadefuei e de adesre enti saa ato Ghana mampani enum ne nyina ne sei ana no dwade atwa mu yi na ye hinu busuma yom de toso nsia ana market no na se dwa no efa baabi edwirigu enam so nti dwade ni baako etimi agene nkwa e de afiri nsima furo pin so eprepia biam de da sisi no ano e de nye pane no na bese badwane de ma de hia wonom e wo secondary bre nyameche ama onimnyamfo e kiremi se osrada Ghana mampani John Dramani Mahama ana afi so soafo awo na ohwe omanga na sikasem so Dr. Kessler atoba Forsen enema mka biewom omosra mu ata eprepre na doso adenti na mampani emna wo bontoa e won fimpim mienu ne adonu nan bato no mu no wo be hia de hia mo secondary bo se wo ba pe edwa no asenti wo be siesie e ma fantoma pa e de afra nanso ba yi o mampani abo ye mfita duku e na watwena ni sasabe peni bone a wayi mframa obetwam e na wonfie wonom o kirem a Ghana mampani adroi de e da wapam endi samanyokoi asmo man sanfinhia be ya 32 years nanso mba dada na o kirem a ade hye na hunamane edwa na ebu a ekuma dwadefo di Ghana mampani wo twenda ben enipa ni nyina nsa asana be siesie secondary fo edwa na 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 onimnyamfo brei ya mechama e kirem a edwadefo no pi akwaje bosia na omudidi omudwumadei na se de dwa na senti ene obi koma na ne nso no gugem nti osre Ghana mampani de wahuno no ehun ne mpani so nti manim ya de dwa no be siesie na de hia wono mo secondary nso dwadefo no enya baabi enkodidwa. Honorable Forsen, to have mercy on secondary, especially our market women, our mothers. They've suffered for 32 years. We've had MPP ruling in secondary for 28 years, and still they should look at the state of our market. They should have mercy. His Excellency John Dramani Mahama, we are crying for mercy. We are crying for compassion. Show compassion on us. For secondary is crying out loud for your mercies. His Excellency, please come and rebuild our market for us. People are dying. People are dying. People are crying. People are getting injured. Please, please. His Excellency John Dramani Mahama, our mother, Her Excellency Nana Jane. Please, Prof. We know you are a mother. We know through you, you can talk to the president for the president to come and fulfill the promise he made to us on our platform, campaign platform, when he visited secondary. I am pleading. I am pleading. I am pleading in the name of God. Please, this market is not good for human habitation. It is not even good for us to be in here just as another day. Look at the collapsed structure. Look at the buildings, the stores over here. His Excellency, just have mercy on secondary and our market. Any awoti ye ayabashaba dwane edema de hia wonom ewo secondary takrade ne den ade onimnyamfo brei nyameche ama ene na woti ye na yanto akasebo no so na yemmo emfanwure mu ewo court nsensen mu na Ghana fo beka ya bosume kakra ntamu ni ena owura bia ne wanya mfinhia no eduasa nwotwe a ono na oye immigration officer ne den ade Steven Ken Amwa de pambofo bi de atente etimi to hye ne so eje ne nkwa edifiri nsem a ensem ne kwaya rahosem yipa o manga ne mu a na enya asem kuma kram na enam de senti aposifo ensa kan nipa hu de omususu sa wono no sa owuo no wonom sa ehya asem na sebi mekasi asem na kopie mu court nanso de biada ene kwana bra sa court hyada na so mukohie mu pe amosan omuguso ahwehwe mu entene nsam sa de yakono munya abotre na se de tie bia no emumu aye beba na no ena abusuafo a wonom de hye ene Steven Ken Amwai ekire mu sem
wɔn mutu kwantɛntɛntɛn efra santima no bepiem wɔn kran ɛbaa betie gyinasi a court besi a na court no asan aka akyerɛ mo sɛ mo nsan kɔ fie na meyɛ adom adaaforo mo nsam na mo kyerɛ m sa dan yɛnoa ne sɛ na amen da bi ada ɔmɔde hyɛ atumi abɔ bi bosia ma nipa no atetɛtetɛ ne sɛ akunu agye ne kra de afiri ne nsam na asɛm na kɔkɔtɔ na kɔtɔ kabima wɔnom a kwanabra adan nti na ɔman Ghana mmara nhyɛ da nya adwuma yi mpanimfoɔ no kyerɛ mu sɛ mekɛsɛ asɛm no mamɔne atu de akɔhyɛ ɛhene me bosom atɔ so aduonu mmienu mfimpi mmienu ne aduonu mu ɛfiri sɛ hwehwɛ mu apamɔ yɛ ne nyade a wɔnom awia dɔkɛtɛ no ɛda aban lɔyɛ panin ɔno kora nso ɛna hwɛ atenatɛn ne so mekyerɛ Dr. Dominic ayɛ ne office na ɔno mu kyerɛ mu a mekɛsɛ ne ha adwenye paa na Stephen Ken Amwa ne nua baa ɛyɛ Emiria ɔpɛn ɛkyerɛ mu sɛ onim deɛ nti a court etimi edi ɔno mo aborɔ saa firi sɛ krakye ba kwa ne den de bright awɛ na saa bright awɛ ɔmo nua ne bɔ no bosia na ɔbɔ no bosia ne wantumi antua sika nti ɔmo susu ɔno ɔnam so a wagye Stephen Ken Amwa nkwa de afiri ne nsam yi enti adenti na court entumi si asɛm kitwa wɔ hu gyinaye na da bia da kwanabra ɔmo sika sam ɔsɛe court nsɛnsɛm wei ɛma abusua no agya pade nyina ɛhye na wo kyerɛ mu a ne nua bɛma no mahu ne mpaboa baako wɔn bɛbɔ dua ɔmo ntumi nya ho hwi bio ɔmo akasa brɛ ne sɛnti asɛm wei deɛ sɛdeɛ tie bia no wɔn bɛbɔ dua na ba Facebook no so a DLFM 106.9 yɛde video no bi ato so aba bɛnya bi na wahwɛ ɛde ama yɛn ne nua bɛma kyerɛ mu sɛ wɔn abrɛ pa ne sɛnti ne nua bɛma mpaboa ne nsa ka no bɛgyina so na wɔn ɛde abodua wɔn mu kyerɛ mu a nipa pin nsɛm bɔ nsɛm wei ase a ɛsɛ court etumi si gyinaye na asɛm wɔn pa ne poma subɛ na ɔmo kyerɛ mu a ɛrɔhosɛm wei esi yɛ ɛwɔ kita wɔn nsa bosom atwam ne danda tɔ so mmiɛnsa akyɛ paa enti adenti na court no ɛna akɔbra ɛkyena kora ɔmo kyerɛ mu sɛ deɛ ɛkɔ no ɔmo kasa ɔmo bɔ dwo so a na wɔnom ɛboa ɛde nsɛm sɛ yi ato DL kasɛbɔ anim Copim so bewu or much cromba guide. Dabi adia near tea. Adia na koye. Ya can say, motel dear. And once I didn't ban your son up and down, move joining cases. I say, more to us, that's a say. DLFM, So, how to me, I could to a mama fan quackasiam. I don't know more fan quackasiam. Nabusia, dear Quaniaba. Yania this year, a free Musa Yayano. Yanya near Quano. But one more dear Yamra Samno, Ewa Quanya. Ya guide no. And I go, push. You're pushing Quanya. Eti o da much dey asamba kwa ye push. Ai, ya ne ya samoa no. We ni evidence. Ampa boa we na ye nya no. Bright ne dia. Mo hwa ne nine. Na ne yensa ka ne nine ne nine tabam sa nantwie. Enie ba ko de wo de ko. Manya ba ko ono nso fa ba ko ne nko. O wa ne de bra no so. O wa ne de wo ye ne aye ho abusua no. Wo de ya fa ya umu. Ti enso de ne be fa ya umu. Ya na o de ya fa mu no. Na police for no ya na ya me ya se. Wo mo ma ye kwan ma ya fa ya nsa nkeka ne bi. No mo de Mirika sa na ya na haye yo oh na won dabi ya pese enke ye de yansa keka no na so mu de ye nyina ba me ye ne na koda faako a mimi se nka mpesa me ne koda faako oh papa de ba ko so de nka ba be da social media mo bia mu oh I started esu no kura de onye nsu yo onso wosisa sa pepepe ne ye kɔ no ye da mo ase dabi de pese ye ka ne ye nya no wei ɛyɛ kracha no ɔyɛ adwuma sɛ immigration officer wanya ne baabi ekura ne den ede Stephen Ken Amwa ne nua ba ne den ede Emiria open na o kyerem sɛ de asɛm ne kɔ no abusua ne kokɔ apai ɔma yɛ tim no wonsam kɔ court akɔna bra na abusua japade nyina hye ɔma ba ne mu yɛ tim atenten ne nya adwuma yi to adwa pa na no achi ana Stephen Ken Amwa wanya ne baabi kɔ nua ba akɔ no so ne den de akonta yaw mensa ejimle ka sɛ kyerem sɛ abrante ɔno ọba ne homaden edi awu akum wo mu nua bɛma no edu baabi aso opese ebusane hu ne mabɔ omo kyerɛ ma enya dwuma da omo hu ne mabɔ ne ehu ne mabɔ kyena fise savi nipa bɔmfo de sɛ saade yesi de hu mabɔ na no mu kyerɛ mu a anka ombenya mpo a anka court no nya abrante ne mra bɔnten court no fa abrante nhye omanka sensem na omanka sene ne mpamro emro ne sankɔpem sɛ abrante ne so bewu obie na kyena Ghana ni bi agudie ba ne tirim a ɔda yensa na ho fise sabe ya so mo de hia o immigration officer hwa abusua na obi akum na ene kwanabra asem wei nyame amemu e be ye police case o mo kyerɛ mi sɛ de kwaso na ye pa na mako ene bi nimu
Your friend Makuntaya Mess. Ah, Massa. Or pretend this or yes, or yeah, mobo, yay, when you're mobile. Dear Mimi, dear Mehuno, bright into me, Moboda, by 20 million Moboda. Into a year mobile, or no one Kuya this year. By end or the Brebrasso, say on City Party or Bonia, into me young Casamena, that's a quite fast Kuno. Bright into me, no Cason Kuno, because when Kuni Pen to China and some fish me, John Casamena Kuno, why Bonnie, Minis Kamawa, Marie, and see that would be a bija, ye bias, ye yayana, but the heavy case of 106.9. and bright in Yara Honda and Yara Huchina. Sebastian Umujana, my grand and Brow of Ghana, and Komujana, and Kibitman Podokun, Epiaka, and Mran, my acquaintance and TDM, Assembly Kubia, Babusi. Nayanzo case in India, and bright in Yara Honda and Yara Huchina. Sebastian Umujana, my grand and Brow of Ghana, and Komujana, and Kibitman Podokun, Epiaka, and Mran, my acquaintance and TDM, Assembly Kubia, dear Chile, Reset, and Mran Bright BD. That's all. I am Mra, and now my Hoquentra. Nasakra, bright idiot. Cassadi on Babo Menabotre, Esibram, and Pagin and Quafrin and Seven and Cabefe pa. If it's a sabby, what down for more, Bosnia? Now, Sinabi, Nadia. No way to imagine Enquiries finish, and which Mamotia we are. Ya panetria song. Young free cotton sense, me and fear and French women. It will create sense, no magana dear, create dia, it did in Fruma. Now, make us say, my super journey at the man this year. One ewo amasaman abato mpesi as ne den edonim nyamfo setem kwaku afenyo eden sma to gye kirem say osrada so afo awo e na wo hwe kuaye ene ho sensem so say bomaden ne abantena se na mfa gyehyepa emfa ngwa akwamu emwa ne kuaye nya akono se beboa ne mbebu dodo na etimi ahye wode mu kura na mo so de mo ho ahye kuayem na aboa na omanga na nwuma etimi ebuso ne kasemu ena wo kirem say Omanga na yatim sese no omenya beka ya yefunuma eyekura na mtete yen nan santi edu ba bia nkekura ye bomade akonka na Ghana han enkohia ye ni bida nanso nam say empenifo moa makura ye enya akono na ade hye musikua enya sofa so nti obi akono titiriw ni mebunu no obi na dwen so akusikua pe na ne wera ho vi se wukwei wunya hwe mfamfiri mum intema enipa pi na anya ade a wonom ekon edokua ye kram na wo kirema ensasebedi Ghana go wukwa wiase afana nyina wo ka mama ya hodo a asase ya bedi a odi bibia to fom a eso na bribra o man Ghana di mutintimanye pa nanso Ghana yi mperifo amwa aban bia ba dada na mekua ye ntumi nkonkane masebe dwane ekirema a wokwa mama hodo bia atwa o man Ghana ho ahia titiriw ne abrofo aman odi o man bi di say itiri yesusudua na reference Brazil ye yesusudua kirem say Wamonsa simple okwa enya sasebede nanso ma omode yatime gina krayem abobra poto mene enwuma busu a enya simkuma wobekona Ghana ne akopemu itiri esiku enya simkuma nanso mamu ha se de onye da emra oche mre na oni de kasebo enam sini oto enkra ewon kra premantemu edema de kasebo Emmanuel opoku active dodo abodem la ne se DJ active twetwe nkomo no ewa mara masebe gane kopiemu ewa young Teddy Farms no wakraman ana wo kire me say papa na badwuma papa adwuma pa na young Teddy Farms aye ni say no ni kapa ni senti ehu benya sa ban beta na ekino abo no ho ban na boa na dodo na so kwanto kwadwuma o kire se beboa ema o ma yetim no nwuma hodo a eni o man mebunu tutu kwan no eso etimi ate oniminyamfo sedem kire me say osrada say modern boa chief executive officer edema adwumaku a edi ada wono so no eya young Teddy no eya de papa edi Ghana man panimwa o ma bosen a ne bo wo fom na o maden ama ne mapa enkwaso na mwa na Ghana mebundo do na fo mu ho emfanhye kuayem odi nsem sei eto di ye kasebo enim oye obi a mateninka the farmyard, I would say it's a farmyard. It's quite a big place, about a 7-acre land. Now, I realized that he's more specialized in fish farm. I tell you, this guy will move heaven. And me liaise with agric ministry because they keep talking about youth in agric, and youth in agric he's a youth as well. So with me, we need to support him. He's building a place to actually accommodate any youth who is interested in going into agric or housing. They will work together or mouton products now. They also benefit from it. Youth need time me papa I get so annoyed because I see say you go and come and your body itches you.
you and all that. But this is someone who has started this or cattle or pig in Preko or fish farming in Coco. And he actually goes to buy the eggs himself. He will hatch it, catch fishes. No, he goes to get the fingerlings and he raises it. And or catch them himself for the past 2.5 years. He's not harvested his fishes before because he wants them to breed so that he can get the fingerlings and then start another one. Obi and Kasikenti, he will be in a rush to sell it and then take the money. But because of vision I want, he's been able to keep this. I think it's someone we can use as a test case. Someone like this should be given the needed help. About attracting a couple of the youths to also get into it. So for me, to me expand here, we can use this as a test case. Mene, another gentleman, Ekasaya, he is into lettuce growing and he does it indoor. He is the next person I'm going to visit because I want to see how best we can encourage the youth to get into farming. Bakwe and his successful Aban Etime Buano, and another one does it and he gets the needed support. A lot of the youth will want to get into it. I mebunu pe kon bedo mamado obo ho e de hwekua yem ni a woti ye oyonumnyamfo a wono ye ma hye bedwende ma de hye a wonom ego amasaman abato empesua eso de den edonumnyamfo sadem kwaku afenyo na wote ne nkan na ne kwakura mo no na asafo ache ayite enimle ona ye chief executive officer kofale by de man young Teddy Farms de afuto de magana mebunu sei kwaye ya de amfasode pii na wo munti osrada obi amfa ne ho efanjimi ne beboa pa ma mo so manya dwuma pa atimi aye na wo kirema a ne dwuma de a wodie no dwuma pii na wo ya e de fa kwayem o kirema ebi te sem emo anyan se ne nantwie oyem bi empreko oyem bi afin so onyen kokko ne ho ne ma pii na in fact e konka ne ye pa enya ne nko atosode ne ma pii na wo ye ho adwuma e konkan enam ene amane wiru enam bia papai e wo bi wonu nso ma akono na o kirema ne nam no mpodie ontanyi opeso nam no wo bebre se be ye beboa ne watimi atrata ne fish pond num na ode adesra eto Ghana mampeni John Dramani Mahama ana afin so osofo no na hwe omanga ne kuaye ensensem so se osra na da adaba kwa beboa na Ghana mebunu ekwa do kua ne se omamode afa hye penwu akwam na kuaye enya akono eno achi nso so obi epe abosia kwesi kua aba moa na bosiane bo enkofom kama na moa na dodo na etifo mo ho emfanyi kwam na wo kirema asabaya ne saa pe mebu ni pii kwamba do kuaye na omanga na nwuma eni omani mu na so betumi atwa mebu no etimanya dwuma aye odi nsem sei etudi ye kasebo enim papa sensa anya adwuma no eni ma yensa yeso edoma epese tre ahyiemu let me train the youth no into agree because youth no bebre ho asebio omuni adwuma ye na omuni adwuma ye so asebio abomnifo no so be ma omudwuma pa adwuma bone mo aye nti epese put youth into good effort now we sometimes it's structure and feeding because structure we are with my so any structure we also with my structure so any feeding because one so we need any pet we na abeko and no na the major resources why say na we dey about say youth in agriculture and competing kitchen idea we to mobilize youth na omunyina hye say na be adwuma no be boa yina because youth no be bre ho a nhwe na anko ho a edini abone be ba chire ban ese no pass on tire ni mu why because you so aye bida you no betumi aye esan so aye bida nti ese na on tire ni no nhwe agric sector ni so ye pa ma ye ese na ai onte nane na wonhwe agric sector ne pa ma ye na fi se ehu hia pam ene a woti ono na ye chief executive officer Eddie Manyan Teddy Farms ni den ate asafo ache ayite enimle na mande boy yansam twire ni Emmanuel Opoku Adusi active eka ho adodo abonum ne said DJ active ena de amane boy efree enkran pompune mantemu ebesom yen yanto akaseba se momfa nwura mu ewa hombambo nsemu na meka se no soafo no ona hwa fi sem so mekire interior minister odensema to dwa kire mi say national security obo adwumaden yipa ne den ede alhaji Muntaka Mubarak Mohammed kire mu a odokokobo ede ato enkronkura hodo a ewa manganam osram wada empambo na dosom ene homammo koi Ghana Post Service mai na mu sibire on papa musumsa o kire mu aden bone ba pa no mayem na me no je mre ede nsem wetu dwa no nam kopie mu ewe pie mentem endrada na National Security Bureau fo apie mentem isin eya regional commander
ekofodua eba no homaden a na mopa wona ma so ye baako ho ntoma na osafo kyeremi sei edu baabi a mpama no doso na obi ye adwuma sa homba moku a bone be pa no de aye man sabe sofo mum na mpa emfa emra kwan so na nsan sampa na mo kontokwa na opposing mepata na tu akasa na tim na maku no aden empam na hodo aga na fo bi edisi bram eposifo asajafo ene homba mo adwumayefo no ano oten dodo nto srada Ghana fo ni cheni ni sagu ni sayem munyaye o munyai na sama nyai de a na samna so mu pa achi anyo ne na aye evita sabe ahomba mo ni ebo made ajeban atoban na mra so de aye adwuma na tumamfo ko papa ne suma na mo mpesa asomje ba o manyim odi nsem sei eto nsantwerefo ani. For emphasis, just like the security coordinator says, I just issued a statement before I left Accra. We are not anymore going to tolerate communities that attack our security personnel and our security facilities. We will no longer tolerate them. And I send this signal and this announcement to all perpetrators who think because of our democracy and our resolve to get our security agencies to do the right thing, to take them for granted. Just last week, as we speak, we have more than 4 of our security agencies who are lying in the hospital between life and death, simply because they've gone out to protect life and order. We are no longer going to do that. We'll let the force of the forces come to bear on any community that think that they will attack our men and women and go scot-free. That will no longer be tolerated under this government. Enya djuma ebi kura nsi bia o manyim sa ban we tira se na krate asie aba sa hoban moko ye djuma na mo papa musum de aden we eye osoafo no na hwe o manga na fisem na afinso ono ase na epo adwumaden e wo national security ni den ede onyimnyamfo Alhaji Muntaka Mubarak Mohammed ono kura nso na ye mehbe dwande man de hia wonom ewo asenwase e wasante mantem nim yento adia anumla no nsia kase bone so a nafa nkopie mu e wo killnet adwuma kuo no akache na meke se mo ho maden e de contract kese pa DVC1 emu ode pam e de ato media personality Bonare anim se o manga na mu ha se de ye pobi aye anamsini e de ama killnet adwuma kuo ni de a ono e na ba mu nti onkasa emfama kuo no e wo omanga nam na dwumade we etodwa e wo mra emperifo kyeremi sei womba moden etuanamon etini omaga na fa na nyina ene mantam mensini ene nkuro ni nkurase nyina mu abotaguru enipa bonfo bi e de killnet adwuma ko ni dinam mantam ene miamia pi ebo moden ya frakadam ebu nipa de faso manyi mu a enkonka na kura ne scam media obehwa o bra adwuma buso wo ba obenya adwuma ye wombe bodaguru a kyerem sebe ya beboa na nipa bonfo no mo sei killnet din no eto etimi etwa ene ya wata ehim bosuma ye wo mi ne de toso nkrom emra na wonom epa bonale ho ntoma e wo man ganam e ka bo premantem ana mu kyerem sem wo mekwaso aboa na wonom ne economic and organized crime office iroko fo mpanifo edikasibom aboa emanipa bonfo a wonam kwatikwanso esai killnet adwuma ko ni den no etiatumi atwa every say nada no adoso pam me wa fa si bonale e kyerem sem ehu behia pa se mba mmɔden a na wabɔdaguro na Ghana fo nyina ate killnet dwumadi ahodo a mudie na sefiri se wonom enska mu nipa wonom nya frakatam na ɔman mu de nipa bofo bi keke na tete kyira wonom ate killnet adwumako ni den ese nipa den a wonom egu adwumako nani mase na o kyerem se efiti mra killnet adwumako ba yi aboa pimene nipa pina nam so a wonom sa ekɔ ɔma no nipa penso anya adwuma ɔmo ya ekɔ nka ne yipa ne senti ehu benya se o manyina bete achi ni nyaboa na nipa bonfo a wonom nam kotikwan esai killnet adwuma ko ni den no wonom etumi apa wonom ehontoma wode ne kase bewe na o kyeremu se ehu behia pa se adwumade da nani so no beboa na killnet adwuma ko no etumi afa ntoma pa efuram wode nsem sei eto nsantwerefo ani blog as well. So that is what we're going to do. We believe that the media is a partner in all that we're doing. So yes, count on us. And it means that we're also creating employment for you. That is a great business. We'll just go with you and give you the stories. It means that we'll also hand in hand, grow with you. Once we support you and you do some great stuff for us, we also get rewarded. So please, we are with you in this fight. Thank you very much. Absolutely. All right, so my sister from Radio Gold, she put her hand up.
Ani a wote ye ono na make say no KNet adwuma ku a ebo adwumaden ye pa awa ba fontentan so a nipa pi nya adwuma ye no ene make say no wono ma ye no enam sini so no ene nyina adwuma ku na namu enkasa emfanfo adwumadi ahodo mu die e wo manganam the den ate bonare a ono yensem twene ena wote ne kana mane boyi yensem twene Elvis Kuma Samson ene difri enkrabo premantemu ebesom yen yen nyina weso na yekenkan madwenkyera mode abano ebi enfama mo amanyosem ba mu dia straight to the party headquarters demo kaka no ho mo wafade mu ni tam kra nsoso musumpu na piaga de ba na wokyerɛ so hwe live edifri achem asafo nyame nhyira wo de aka ne de age ubowuram e party headquarters na ko kyerɛkyerɛm kyerɛ amanyokuo no ma no wate nyame nhyira wo pi dola ya jewa je de aba na say good evening Samuels news ne mu that is no manam no hwe live edifri Christian village achem water meda se me wafa se na master plan adwenia kentampo de binam na wo kyerɛ me say good evening wafa in fact wo boy adwumaden pa fantastic news kase bo ne mu de say enchia kase enkoma ho honorable Chris Lord incoming MPP National Youth Organizer meda se Santuna Sweet Elizabeth akono pa ono no onso ye sweet into obede. No, I say good evening, Uncle Sam, Papa B. What a marvelous news. It's tasty too much. News net desa no DLFM. A ye clean, sweet Betty ni Odifri Lebanon zone 4. Me das me wafa se. Na dola ya jewa je mu se adam for pa edin obi abo obi bosia. Na wa tata na agye ne kwafiri ne nsem de ehu pam. Sesi akure nyina kwa ebeja bosia me obi ba me nkyene me obi kura mekese me ni bi because oba bi ku ewo mra wonya bi ntua na Frank obendi aba na say hey Ghana asem de ya asem se be adakwa yadom I say good evening wafasame bi nie in fact wo bo adwumaden panyame nhira na adwumaden a wo bodo som Ghana de ensensem ne de to ntwo fisa gudie na adolson odi free to bro me wafasane no ka kire mo France me chem na no manam so aye krado na Fati Abubakar edi aba na say good evening uncle. In fact, when what is saying me who den part is a bo. No, I say, oba ya nie odi free La Paz. Or so oba ya special, edi free La Paz, new market. Or no, a opposite coastal na. No, I say kase boni mo de na de hye no. O ma bo mo tuom dancing pada. E no ma sin kunyo mu tie kase boni na in fact, e mo de sa no ma na ma nyasim ko mo take kase boni hu ja okra. O mani age papa pa o mani age pam. Na meka se de emra ni nti mesraw enne wadwenkyere mantumi amfa mfankyam wo fa wate na se de yemre ndi anim kana ka se be fam anka be hadwen ye be hadwen panti mesram ada mo made a mfankyam wo fa na bebe yadro ni yenko agropama so sports endra Ghana Blasters for ye den edi nkunim ti anigya bakrom ene obete o se Ghana Blasters enyasem kuma ti se de abande anigya bakrom pa Nhyiraba krum enti we ne de mesraw ye fama ye be hadwen agudie mu akronfofo na ye krato enti ye be kwa monchene kwa kudi nkomo sisia na omoba no dwumadi omba bedie no edin ben ena eda so nti ye mfa ne sie ne ye na ya homra sisia DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. Memrantena trans intemenko onchira mo akwa banance ma do dia de ncheche awa agropama so mo fa mu nsem emra ms sem yen base makadu sempom design no fa you are gusu shame ya de twede yankopon ase na so ya hia bio ensem ne tamu pa on tamu se premier ni abomu no yeah no eno aka no fa ase ne pom design Wafa bibi aboko. Ene ensem ne temu temu pa mo no nyina na World Cup qualifiers nya nsem wo ho a ne nwureti fo ensabeka. Better. Ebere nti no Bismarck. Enya wona muka jangu. Okay. Volenti jamo bibi akwa ba bi man famra DL 106
98.9 Rason say yesin konya yede agudie mu nsem papa ya tuni den say DL Power Sports ebesomo anwumere no nsia kase so of course what ye nyina ofa Nhyiraba Sammy binka me nso be the best market do say me ni nua enuanu mienu na yesin konya yede agudie mu nsem eba Mr. Kwame Afum Jesse ena oborama mu nyina eta adwumade na chi a yede enkomo no esomo champion Kofi Taylor when I didn't be a model live on Facebook. And then you may over join the show live on Facebook. Audio visual presentation and imagine Yadini so Bema or Jumadi. So now Shas Yadia. Unim say the senior soccer team, the Blasters of Ghana. And so at the World Cup qualifiers, no game number 9 share. So be Masu Morocco Magnus. A Honan Patro game no so Etimia Toja. And after 90 minutes, no, not just a Ghana Etimia Bomade. Aposo Ekano Poly and Num and a Ediagu Central African Republic Omino and Swatina Momantimi and Simu Adabraka and Pachene Meno Kase Ghana ready kind our group I Nima me Pacho Yekita 22 points after 9 games in Pacho Madagascar and so Ed Asumi and 19 points. Sanswana Mali all 15 points or that third position. Central African Republic all 5 points and a Chad all 6 points and as I can say 6 positioner on Rukita 1 point. I know a group I standings no dear Etia and I'm Diama and Pacho Meno Kase dear Ghana met me as studio say say and Pokrake 1 game Janelle Maya from say Kumura Sebebo and 1 Crampuni Mantemu and Yakupo Aduma Sunday no met me a catch or say Ghana baby adu dia ya qualify we esan say unim say CAF CAF no me patro dwumadi omudi no ade e kan say koba ne sempo no teams be enso etimi the same and I said same points our group ma me patro mo fa free ade e kan say head to head etimi no ka say Nyankopon ya adom na Sunday Ghana ni Comoros game ni lusu na say Madagascar so etimi ko she chada me patro e ba 22 points ba de e ba boa Ghana na yetimi so ade ani awuram e United States of America Canada ni Mexico no and say Ghana yene Madagascar patro home gamer ye travel e ko Madagascar no yetimi ko show mo e kano ba ko mantimi ante sanso no mba fie ye bo mo e kanemi ansanti head to head no ye wa advantage o mo so na me patro abakosem bia no Ghana for ye for the past metimi akase since 1960 Ghana say yabo game biana 8 October me patro endi nkugoda entube kai 1960 yetimi edinkunim sansuana eno yene Nigeria ye shoma ka poly miansa sansuana October 8 2000 Ghana Zimbabwe boma kane na yomu timu bako 2002 Ghana against Lesotho yaboma eka mienu amu timu bako sansuana 2005 Cape Verde yetwomo eboma kane poly and na yomu ntimi ante me patro 2006 World Cup etodwa yeche South Korea boma kane miansa omu timu bako sansuana Sudan 2011 yetwomo kobo ma kane mienu mo ntimi ante ana enra me patro 8 October Ghana enso etimi etwa Central African Republic Morocco yaboma kane poly numa ntimi ante entino me patro uko the archives and now set to book nim our Ghana Blasters so ya from the days of opania friends Edmond Aka to Asamoah Ekopebe Pim and the boys am patro omonsu edi agrodema the senior soccer team the Blasters of Ghana no met me aka say every time biana yabebo a game on the 8th of October no Ghana etimi dinkunim ti no obehye sa ade ne nso na Nyankopon ya adoma emri biana Ghana so yabebo another game ebesi 8 October no ko fikese ma chese wetimi akwan so na enra opani baako ono ye legend enema Ghana abrantia ye friend say Asamoah waka bibi wa boys na ba so asade asida PSA enso de ma man konkro Ghana was supporter ye nyina yetimi support boys no na o say okọ training ground o hwa ho Ghana boys ni guitar ewom say na o gidie say boys ni betimi adinkunim but 5 goals per year wanda anso daeda now so Ghana atimi adijuma no yentie Asamoah baby jet. The boys have done well for themselves. Now, first of all, I'd like to say thank you to the Black Stars. Thank you to Ghanaians for their support. Today, we came here to witness a victory match, but not this kind of margin, So the boys have done so well for themselves, and kudos to them. Hello, baby jet Asamoah ana wabo boys na ba so and so na Steven Tornado appear and so kakakra was it to be honest. Now when him say boys ni bedin kunim na so 5-0 party o man down so do ho da esa. Gentil Steven Tornado appear. Has made us proud. Per what I saw at the training ground, the 2 trainings that I watched, I knew that they are going to win the game, but I wasn't expecting 5-0. So they have done well, and for sure,
I know that on Sunday, in front of Ghanaians, we are going to celebrate together. That will be the beauty. And no, Steven Tornado appear and also Kakakra. Jordan, are you a senior soccer team, the Blasters of Ghana captain? William say Nyankopon ya domina se Ghana ewini Comoros game no ye no mu hwie Nyankopon adoma Crossport Stadium Sunday me pacho ye sa buki a ticket and so the remember 2026 FIFA World Cup and also to USA Canada and Mexico na Brantia no way by the third timer and also etimi di na ni chirem World Cup na Brantia na din komo o si osua 2006 2010 o si ohwe game no and I say World Cup no ebi ofie na onyi no na ni so adin ni so no so betimi abebo senior team the Blasters of Ghana ni bi nempono wetimi a feature World Cup ba kubi nanso na ne da so na bam obo ne third time me pacho ono so you very pleased and as I can say unbelievable yentie Jordan are you things that I don't personally really think about because when you're a kid we were just dreaming to play at least one World Cup. I remember the World Cup 2006 2010 I watched it back home and I saw and that thing gave me like that thing gave me the energy and the desire that made me I fell in love with the national team from that moment. And senior soccer team the Blasters of Ghana captain Jordan you we no sa to asokan when him say Jordan ye can qualify mu player ba kwa ne mo dem bo so ni pan ya Jordan you me patch 11 goals involvement wa 6 I have 5 assists enti ne mo dem bo no akon kan betimi aka say wakukuru Black Stars team no enso e de si na battery so na e wotimi e boa de Ghana enso ewram e wo World Cup proper na odin komo wa say onim say ye ntimi qualify nko AFCON 2025 me patch Jordan wedin komo say a disappointment na idea be can say embarrassing ni wusem enti going to this particular qualifiers no now you fully prepared enti Jordan are you obviously I really took it to heart because I wasn't too happy with the 2022 World Cup so I really wanted to have another feel of the World Cup and obviously we not qualifying for the AFCON was a disaster and a disappointment for everyone, we the players and even the staff and the country. So we knew that this was our only chance to redeem ourselves. Where Jordan you and Wadin come on and so Mohamed Salisu defender and Robert Kaiser or she go me patrono so kasaya or see first half ni barrier no massa na boys no my careful esan say ya no ni je or mo share first go me yakukwa sama ni je so e beti share mo African Cup of Nations qualifiers into first half no e barrier mo call dressing mo didi mo come say massa where there I was say you take win no I think it's a big lesson for us even today when we were leading 1-0 when we go to the first half, we all told the boys, listen, this is what happened against Niger, so we should not let this happen again. So we always take this as a lesson, and I think everyone has learned a lot from not qualifying for the AFCON. Hello, Mohamed Salisu. Now, we are sad to kakra so also no share Black Stars just now. Eya o giving the best. Dear obetimi aya na we no. Effort, and I try to also talk with the young ones. When I'm on the pitch, I try to give everything because if you are here for sure, we know the reason why we are here. We are here to win, so we have to put everything. Where Mohamed Salisu come out DJ after saying Amonso etimi edin kunim our Meekness against Obama and friends Central African Republic. Number 10 our stance me stadium my friends start near the Meekness. Me patro Black Star Committee team no and so any GFA president and former Black Stars players ni bi. Yes, poti omo and so after say Ghana and so nya sa 5 win. Who join show no live on Facebook now on Sanso etimi ato video ni so. DL Power Sports on DLFM 106.9.
Enti ubehu GFA president Mr. Kets Edwin Simon Okraku opani afen say Randiabe Stephen Tornado appear Stephen appear no so no ana Samuel Jamu nyina so etimi e ho a enrana almost celebrate after say Ghana and so enya da humiliation 5 win over Central African Republic. Nampatwe na homache DL Power Sports ye camera and so sported Black Stars and so Kotoka International Airport timer almost so Edu Kotoka Yanhwebi. Eno enen koma na humachi ano so etoja Kotoka International Airport yadi ni nyina suma unim say Sports Writers Association of Ghana Awards ade atwantua friends swag we no adebia ewoma and central form wa gukanse mu me patro sa awards we nyankopon ya doma ye kasisu dia yanso ye time ba subo say yanso ye gigibi bebre me patro 50th edition awards no enso etoja ntia mete ene say nyankopon ya doma na ochina a 10th no final list of nomination beto dwa yenko yenhwe senior omopa ade no hontoma. Hello, swag awards na jede honkomo asumo ye wagidie se nyankopon ya adoma ya pem so definitely yenso yemrebe so na yemfa kakra bi so na yensori dwumadie no so na afein amana ne nkomo ne so nto aso ampa twenra ana abrowatimi puma kwa me patcho match week 2 wa Ghana Premier League nim se eno na outstanding game kotoko etina fie our Baba Yarago Pramaso 27 fra Bibiani Go Stars me patcho after 90 minutes of soccer fiesta no na kotoko aposo atra mienu ere agu Bibiani Go Stars atenema omantimi ansimu adabraka kwadana friend say Peter Amidu Akwa and afei the informed striker masa kwada we ball bono Albert Amwa omone emranti ampacho muso enya 2 goals nyina enso de ma krobia metema Kumasi Asante Kotoko ye bom rane from Sekutu say bam enya udie ni bia we Asante akade na mpacho after say no game back to tojo akopiem enso our league log ne so say na nkomote after 4 games no bibia Bobo from say Kwando Heart of Lions no at the time point said that first position Midiama 9 points or that second House of Folk 8 points Kumasi Asante Kotoko wabo 3 games was 7 points Uko PMA was 16 positioner Baseke Holy Stars no Ekita 3 and I said 2 points Menoka say yes and 2 joining show no live on Facebook Baseke Fono and so was 16th positioner Champion Kofi Taylor Beboa yes and Tuamono Ewa 2 points Sansuana Dreams 17 positioner Okita 1 point 11 wonders and so 1 point out the chart to 1 and also our 18th position say and Patro League standing also Etienne unim say Kumasi Asante Kotoko Sunday ye exclusive interview ye no openia ye friend say ni dako on your communication team member Edema Kumasi Asante Kotoko Boboku no ye busa ne say omone work me Patro second prelims no omo bo Kumasi anasa akra oni edin komo o say o ma stability Baba Yarago Pramaso Kumasi Edema Caf enen komo mete ene say Caf so abosade na gu me Patro o manje Baba Yara agupranama no antumni ebusa se ene Ghana club licensing board no maje Baba Yara tum eba ne se na Caf enso atene da proposal ne down Saturday ebeba yebedi nkomo pi enso ewo yemfa efisem no emobɔ so ne nyina nsi na kenetata enyimre emfa yenko amanane mra Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. DL Power Sports on DLFM 106.9.
wall eno eya brantia Bismarck eduse man bize ena otin and cancer nano announce nenumre wono edi local stories no and so etumi ebromre ason see ye too far near the mokwa for close near shen sema and also etumi every ho bana unim say adia ukopiemu and so ewa under 20 World Cup na and also to dra ewo bima so Chile adia playoffs no and also emre and so edu unim say Africa edi contingent ekopiemu and so ewo jimedi no ase unim say endra Argentina mino echi Nigeria ebomo ekano polepole Nigeria mino omo entumi ensimo adabraka saso ena Colombia and so echi South Africa ebomo 3-1 eno eye game anra and also etumi eto dwant mino eka say Africa ye contingent ye de kopiemu and so ewo jimedi na so na yade Morocco pe ena aka ye hwenim so betumi abomo game enne omo ebo ediatia omaya ni din ede South Korea eno eye game eno so betumi ato dwa no eye 11 p.m. and asa game no eno so betumi ato dwa na na twi no ye de emunsem eto dwa na ukopiemu enso ewo World Cup qualifications na eno so eguso ekoso na unim say wie ya yade Burundi mano etna ho ema Kenya mano ebomo eka no pio ba ko a womo entumi antisaso na Botswana womo etna fie eyenhwe ha ema Uganda mano womo ebomo eka no ba ko a womo so entumi anti na ukopiemu ewo Liberia eho ena Liberia mano womo ehye eka no polepole miensa ema Namibia enso etumi etimu ba ko hyene so se Malawi ena afeso Equatorial Guinea game no enya de no enso etumi eba so eno eye game ana se eno so etumi eto twa ewo Malawi man manya de a sa jimedie no eno so etumi eba so ya postpone sa game na eno so etumi eto twa na Mozambique man no omo etna fie ehye kanu mienu ema Guinea enso etumi etimu ba ko sa so na Somalia man no omo etna ho ema Algeria enso ebomo ekanu miensa meno ekase Algeria man no omo etumi abuki omo tikita omo ede kwa kopiemu ewo de mundiala eno so etumi eto dwa ewo US of A Canada ena afi so maya ni tin enso edi Mexico enti Algeria meno ekase de omo kaka maya omo etumi qualifier ene anatwi yede emunsem no enso etumi eto dwa na yentinsimu ewo nsenum dia unim se Abrante efen Sergio Ramos na obekai Abrante efen Sergio Ramos na unim se bra no esia kan edema bobo kwa ni tin enso edi Real Madrid no na unim se anytime bia Abrante efen Sergio Ramos no wono be sha Abrante Leo Messi ewa kensem no na eno anase mojasem enso etumi eho na unim se ya dia Abrante efen Sergio Ramos wono ekosi akan edema Paris Saint-Germain so and Abrante efen Leo Messi ono so esi akan edema Paris Saint-Germain na Leo Messi edi tudwa said the very first time ono ekosi Abrante efen Sergio Ramos enso ewa Paris Saint-Germain womo training ground ono edi to Abrante efen Sergio Ramos say ene ono ni teammate enya dia Bugara anytime dia Barca any Madrid ebo game omo etumi ebo hono ono enya botre enfema Abrante ye fen Leo Messi na na twi no ye ka emunsem no enso etumi ade acho na Mohamed Salah aya bakosem na unim se Mohamed Salah unim se qualifies eno so etumi eto twa no mene kasa Abrante no ono etumi aye all time Africa ono aye top scorers eno so ewa qualifications eno so etumi eto dwuma ndan ye ka emunsem no unim se amdra Abrante Mohamed Salah ebo brace ewo game Egypt man no womo ebo tia Djibouti omeno kase Mohamed Salah no wono ashe 20 goals also na Abrante ye fen Islam Slimani wo Algeria ono ashe 18 goals Samuel Eto'o ono ashe 18 goals also na Didier Drogba ono so ema 18 goals Abrante ye fen Mumuni eya Dangano ono ewo Burkina Faso ono ema 17 goals also na Abrante ye fen Emmanuel Shea Adebayo ono ema 16 goals Dennis Olish ewo Kenya ono ema 15 goals also na Abrante ye fen Ahmad Zaki ewo Egypt ono so ema 12 goals mino eka said the all time eya top scorers and so ewo Africa qualifications ye de kopiemu ewo World Cup no eno eya Abrante Mohamed Salah ene enwumre no ye de ehonsem no and so etumi etudwa away from Mohamed Salah yentinsim and so ewo Elder Militao unu so ye defender and so edema bobo kwa ni team and so edi Real Madrid unu se nchepi na sa Abrante no wono ekopiki AC na Abrante no edi tudwa se bra wono epiki AC no na kamia se football no kra ne bono eno so entumi enyane de no eya na adwen se ka football no de ono so betumi edi ne nyama enso etumi egu na mum no ono ewo the doctors omo etumi ehwe no ema ono so etumi recover no boss doctors no obo mo abaso sanse onyam jubantia doctors no eye boa no Abrante ye fan Elder Militao na me no ekase ono so etumi esi akan no dia ode na se kase no
so etumi ekoma ne doctors omo etumi ebo no ho ban a me no eka se da militao ukopiem Madrid tinima ono so epia airport games na wodro no so edema bus anase Madrid ene anatwi no ye ka ehun sem no so etumi ede acha unim se Chelsea Brantia ye fen ko Palma Brantia no ono epeki knock nantia mensa kan se ko Palma ebesi akan ede ama Chelsea dia eno November ending ena Brantia ye fen ko Palma so betumi esi akan ti Chelsea for na mo hwenim se ka mo game amone Nottingham Forest airport no Brantia ko Palma so betumi aye fit no entia na eba ne se ko Palma no so no besi akan pan ede ama Chelsea eno November ending na nana dwi no me breaking it down so deal 106.9 FM so etumi ede ama na Chelsea hona unim se coach efan Enzo Maresca so edi to just say down come bia no ono be hwenim se defender ono betumi akosan bi ho ama January Chelsea fo echi hona ho enyu no omo etumi atenti omo tin man ye ka emunsem no so etumi echo na oye Barcelona fo na tiewe na unim se Barca goalkeeper ye fa Juan Garcia operino so eko prai Barca game omo epo editia Sevilla nantia mensa kan se Barcelona game omo bebo editia Real Madrid so Clasico no ya dia Brantia Juan Garcia ono so entumi entina po mana so under post mum fema Barca team no man eno akoye arewosem so edema Barcelona san se Barca for ne de omo gidie mapa so sa boy a friend Juan Garcia mu ye ka emusem no so etumi ede acho Jimenez Kylian Mbappe player so edema club a friend Real Madrid now say boy no ono ebe piemu the French national team na boy no ono din komo pina so ede afeb anase ano ede ka komo pino so ede ache Madrid supporters and say oni say Brantia no enka no say kan edema Paris Saint-Germain no boy no ede to just say wo the weather condition pa eno Spain compared to the one and also Paris na different and ono Kylian Mbappe de ono peye Madrid bobo kono so emosan say opia Madrid or Bayern Florentino Perez ono the club president ohwe kwan ono so fa so echi ono Kylian Mbappe ono de na se kese ko de ma bra owura idin de Florentino Perez ene anaji no ye ka emusem no so etumi de acho na unu se Barcelona hona Brantia ye fe Lamine Yamal boy no ono so epra me no kase Clasico game no so betumi atodwanya dia Brantia fe Lamine Yamal no ono so betumi esi akan wo ho no so ensema no efi dia Barca team no na Barca team hona ya dia Rafinha me no kase boy no ono so epra enya dia ono so betumi esi akan no so ya brawo sema no ekode ma Barca supporters nyina anti Clasico na eno betumi atodwane dia enya dia Madrid anase Barcelona players dodo na so betumi enya akonya so esi akan wo ma ye di emunsem no so etumi etodwa bra no aya bi ne mom no ye fa ye last story na ye face unim say Jordi Alba former player so edema Barcelona bobo konantia mensa kan say after Brantia ye fan Sergio Busquets no Jordi Alba so dia betodwa say ye bought this season MLS ni wie pa enya de no betumi ato aso esi akan so ma aye association footballer ene anadwo ye kan emunsem no so etumi ede atodwa ento hwe the era Barcelona for no creating na there me no ka say Jordi Alba so de som no ba na wie so ago kensiri mu ye fancy boss right me won fa se fon dia kopa ma so nsem no asi what take connect atan enka and if so Bismarck edu say and I want more day akopa ma so nsem ebesom wanumre no Bismarck bi oho bi ona eno ano no ye fancy for me and Sabina Bonnetew na ajewa aje menchia no na afi me se ba akọ kire made wa SS na na safo kantanka na wa kopi mo United States of America dan diet na sisi ahwe na mensa shako ana me good friend ba akọ no Kumasi opem so radio my friend Idris Abdul Rahim ano so menchia no nti ofa me fancy me da se kan se bibia ni ho bra sa me mami chia me penny ba ko Bonnetew ya brada ni ko Maxwell e wo Shalom Estate wo ko Pantan area ho a o that DLFM on ne wife de bia mu fide no eda dia nti enchi omo se da ne de nyina mu de omo fide na ato DL a omo tie nyama pa all right Kenneth Ata and Efin so me wo fa se kuma base makadu say and omo de DL passport ebesemo enmle no kase mo de gina se de yesi na Kofi Mesra boa me ana check we ni ma me wife asa na ya monitor na digi time no yafa na birthday bi wa me monitor na men so do so fi say
baby adi tam na do media agura zigi betuma pa mesum atamnya frikonso na kire be hadwen enti lovers of Daddy Lumba fan club enu wokumase madam ba ko ne den ade Patricia Dazi na ene nananom yenu edi omawoda na madam Patricia Dazi dodoa e friend sister Joanna na wofa se odikan aye Kenneth Apia dodoa friend no Nana Kwadwo Ajeman Kenneth Apia dodoa e friend Nana Kwadwo Ajeman ene eyo pede so Nana Kwadwo nyame hira opi na onye okese mpagya wo emfamfra domo enkwadwo twede ampo yakopon ote ne mfa nkyere na nyini na baye pani panda achi bia no my Ghana enya woso emfa so happy birthday go to you Kenneth Apia dodoa bom na ne se Nana Kwadwo Ajeman a wokuma so Nana Patricia Dazi no se emfa woda we emfa ema wom ne krakra mo no kofi enko emfama Ellison osei Jamfi Ellison osei Jamfi dodoa bom na ne se Nana ya adepa nene ena enenso se yopede so Nana ya adepa dodoa efra wo se Ellison osei Jamfi ya mishraw no nya okese wona na Patricia Dazi dodoa friends sister Joa oye lovers of Daddy Lumba fan club epa wo kuma se ne se yenka ncho so do ye papa wasemti ene afia wadi no twede amponyankopon ontetra ko ban mu omo ho pan omo wunyasa nimde no entena so happy birthday wako edia maun Ellison osei Jamfi dodoa bo ma ne se Nana ya adepa wona na Patricia Dazi no se yamfa woda we emfa maun ka se bone de asi emusamufo ne ya maze mebe ntwene se mu ede ema yen kofite de ekopie mu wo Facebook no so eso DJ Zigby echinchim evre froma edesem yen okenkan ne a wiasa mensa nyina edima yawo edi amege so eyawo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mesa so ama DJ Zigby ede awuso dwumadie no ato aso de aso mu nyina mo anetia adehye